chibai ule voin hi November ni somni panga sangni le somni pakhat ninga ni nia Dimoso Township ho phei khobula Military Council sipai tele karen ni army te nasataka in kapin KNDF sipai palian thi kaya karen ni state Dimoso Township Sanpia Mel ruk kholom ho phei khobula tukin jing daruk vel khan firfiak Military Council sipai ten force javelin operation an naya karen ni army tenen in machonin nasatakin an in kapa karen ni National Defence Force KNDF lammi palian thi thu siatani KNDF tupong tu in kheten media sildan chuan ni e in kana na sat ang bokin lelama thi le hliaman om kaini lama po thian oma anla in ka me ka wangin azat chi kan la soi theiri lo tina soya KNDF lamral matong om sipai pakhat po in firfiak Military Council sipai lama thi an om nual thu a soibok firfiak sipai ten khomuala force javelan chet ba ka luaiko luetamu mual Northern Military lampoin ral thom lianan ka thule ho phei khomi pui then khatan tlan chhuwa ba ka mi pui then khatan tlan chhuana tur an tan pui thu KNDF thupong tuina soibok firfiak sipaitena luaiko le Dimoso inkar khothen khata ral thom lian ka thin ba ka operation an nei fo wangin karen ni joint force tenen ni tin do tho in tongin anin kap thina ni rengun mandale le makoi khopuya in bainana sa in Rampuma Military Council sipai somthum parukan thi thu rengun khaten media chuan hetiang hian tar langa renguna bomapuak zone rengun region tanhlin township sipai ta miawari bank kota November ni somni pali tlai lamdar thum le mini somni vel khan bomapuak ti sia tania chu bompuak chu security ho omna tanga hla lotea remote control manga ti puani in sipai te po hlawinan tlan chia ma se hnuwa in pun khomin chu kong chuan dang chata kalvai vakte anchakna sa hle ti sia tani chutiang bokin November ni somni pathum chundar som pani le dar khat inkara dukongmeu te chimlam le marlama police le sarkar na thok omna quarter chu bomati puani thu sia tania town dugong number 2 kongpuya sarkar na thok omna bom pakhat chimle mar in tona kongpuya police chena huna bom pakhat iyawat police chena huna bom pani ti pu ani town dugong tol chung mi pakhat chuan hliaman om thu chu kan hrelo bompuak ri chu ring khom mai tina soya atuk zana po lain taya sipai pon thuina khola bom paruka puak bok ti sia tani Mandalay kong number somli pakhat mukaung zan bazar bula Military Council sipai kar chu bomania sipai pani thi in pathum na satakan hliam thu ZGP Mandalay mi puive hum tu pol urban guerrilla pol chu anan soi ani pongya tlang bul thuta YDF baina wangin sipai soman thi Magoi region chokhuwa tanga kanggo kholama bai paruk mangaron thok chuak Military Council sipai ta chu November ni somni palizing lam dare le chan vevel khan pongya tlang bul thuta yo tol chung ve hem tu pol YDF ten bom mangan bai ba ka tukuli silainan kapa sipai somvelan thi thu le liamna tak tak ten om thu YDF ten thu chu an siamani miang township sipai motor injui ka ni in sipai pathum aya taman thi Magoi region miang township November ni somni pali jing lamdar kovel khan tuial thai phuru motor panga venga kal sipai motor injui chu tual chung veng hum tu polten rocket halpu achi le bom manginan lo baya atlem bera sipai pathuman thi thu le hliam engama zat anom thu mia PDF ten thu chuan siamani mia PDF noya fox gorilla sipai tele pakhau ku PDF ten November ni somni pali jing lamdar kovel khan let pan tong le yaro kongpuya tuial thai phuru motor panga veng tu sipai motor chon kapa bominan beiboka motor pakhat chu bomin perfuin a cheveka sipai pathum aya tam an thi thu le hliam tam takan om thu ria tani chutiang bokin mian PDF zone 2 division commander bumuka polin November ni somni pani chonhudar ni le achan vevel khan mian le linkolo police officer chuanna sipai motor chu bom parukinan baya police officer tenu pa chu an hliam na sa hle ti sia tani sagain le mimiu inkar konga sipai panga thi in pathum an hliam na le sagain le mimiu inkar kong pui mun pakhata November ni somni pathum zan khan sipai ta chu bom bayan nia chu hmuna bom thian fai turakal sipai motor pani chu November ni somni pali jing lamdar yat vel khan mimiu township mi puiweng hum tu pol le Black Eagle Defence Force mimiu 10 bominan baya sipai panga thi in pathuman hliama sipai motor pakhata chiat vek thu mimiu PDF ten thu chuan siamani
yi khopuya police parukan thi November ni somni pali tlai lamdar li vel khan tam phiu zara tatanga ye lampan passenger chuan motor chuang police te chu ye township aungta ya khuwa kanin komo kho inkar mel lungphun somro pakuana bula boma be nia police atlem bera parukan thi thu ye pdf ten thu chuan siamani chin state kan paleta sipai soman thi November ni somni pathum chonhadar kharle chan ve vel khan so township le kan palet township in rina let mun hnuai le let mun chunglam kho inkara ydf so le chau thu cdf kan palet tele firfiak sipai te dar kan hi zatan in kapa sipai lama somvelan thi thu le hliaman ombok thu hriatani mungyua le sakai inkar kongpuya military council sipai motor bompo ani November ni somni pali khan mien miu khuwa Black Eagle Defense Force MMU Pol kai suai Miu Defense Force MMDF Miu Electric Gorilla Pol People Defense Force Miu MMPDF Miang Township mi puiveng him Pol CDSOM Tangrol Pol nga ten Operation Lian tham na in mungyua tanga sakai lamakal sipai motor pali chu boman bai thu siatania bomin chi kin kho inkara November ni somni pali jing lamda sari lemni somthum panga vel khan sipai motor panhi chu bominan tipuaka chumi hnuwa alekama khuwa le wempi kho inkara somadar ko le chan ve vel khan sipai motor panhi bok an bai le a chu operation panhia chuan sipai motor pali ti chian ni in thi pon tam hle thai thu siatani pdf pathum manin pariatin manantok magweri jen yeje cho township pdf pathumin nunnan chana nepido pdf pariatin manantok bok ti siatani rengun magwele khin uate military council taruat venglal le piusothia pol mi pakua ka ni in parukan thi magwe township military council taruat venglal min sawale polte mi pathum than ni sakai region mungyua township sechi to khua military council taruat venglal mi pakhattelin piusothia pol mi pathum te chu November ni somni pali jing lam khan mungyua setana pol ten an thian fai ti siatani mungyua township sechi to khua military council taruat venglal min sawa hian firfiak sipaite omna GTC skula ration a supply thina an chena ina firfiak sipaite ari atir chin baka mungyua kongzo te a report thina wangin mungyua revolution force pakhat mungyua setena pol ten an tha thu an soi sechi tho khua military council taruat venglal le polte piusothia pola training chuak ku angmuna le ma saung ewine te po mungyua setena pol ten silai mu panga inan thata newin me tapo anaka le alua silai mu panga inan tha thu an soibok rengun not dokong le east dokong township venglal te than ni November ni somni palising lamdari advel khan east dokong venga na bazar bula thingpui dor kianga east dokong township military council taruat venga na venglal tinthun awachu silain voilian kapa not dokong township veng number somni pakuana venglal min chena po mingsia lo pol pakhatin jingkar khanan thatti siatani venglal min che le dowin chi te hi veng somni pakuana takhim bahain kong le mia jin kong kila funeral sport team te thingpui dora thulain bike pakhatami panhi chuang te kalinan kapa an panhi hian damdo ina suai ngalan ni thu riatani khin u piusothia pol mi panhi than ni sakai region khin u township sia hlue khomi piusothia pol cho thaya chu November ni somni pathum khan thania nga tin chi khomi piusothia pol zomin thuna po November ni somni pathum ve khan king cobra khin u pol ten an thatti siatani pagori jen pago khopui pauna su kong thler som panhina bike palia patrolling nei military council sipai te chu nimin November ni somni pali zandar sarile chan vevel khan boma bayan ni thu pago pdf thupong tu mi pakhatina soya military council sipai patrolling nei te chu pago pdf le pago bgf alliance brother pol thum tang captain bomin kan lo baya bike te chu lui kora vor thla thi le hliam anom kan ring tina soi November ni somni pani kalta po khan pago khopui pauna su kong thler sompali na thanglam kona patrolling nei military council sipai te chu pdf 10 bominan lo bei to ti siatani pago bdf le alliance group te hian military council dictatorship hnuai om to phot chu an beile zeldona military council dictator hnuai atanga arang thai angbera chu asan turin le mi puila matang zel turin military council sipaite an sia tir ngal bokani kalimyo gorilla kem hal chatu sipaite boma bayan ni sakai region kalimyo mi puiweng ham tupol jinga tel
PDF UGF Urban Guerrilla Pol Camp pakhat chu November ni somni pathum khan Military Council sipai ten an lu chila mase Guerrilla Pol in an lo hriat lok sa wangin bom an lo kama ral thuam engma om lo kem chu sipai ten an hal chia ti hriat ani chung sipai te kem bulvelan omlain Guerrilla Pol chuan remote control system mang bom an ti puaka sipai somni vel thi in hliaman omnual bok thu kale PDF UGF Urban Guerrilla Pol Division Commander Kumbusean RFA Ashil ani than tlang kho pui veng number 2 a chen in then khata kang le chin state than tlang kho pui zo mun veng le school veng in kara November ni somni pali chonhudar ni vel atang khan maya kang le tana zandar sari vel thlengin mei chola al reng thu tol chung mi ten an soya the chin journal chuan tlaidar ni vel khan atum khannan chen in pahnia kanga chumin hu dar nga le chan ve vel khan chen in danga kang le a tuna pola kang rangani ti in tol chung mi pakhatina soi thu atar langa tun thlengin in angza chiange kang cheto ti chu hriat mai thela ni lo September thla tang khan than tlang khu a voi nga chen in hal alo ni to a ama kang mai chu chan chu Military Council sipai ten mi pui bung ruale thil nei daruk sakin chen in tam takan hal sakba ka tuna mai kan san takero chu hriat chen thai ala ni lo November ni somni pali khan than tlang kho chunga fir fiak sipai tele Chinland Defence Force in kara in kana thlen le thlen lo hriat chen ala ni lova September thla tanga voin thleng hian than tlang kho chunga kang mai chuak tum nga zeta thleng to a tumli chu fir fiak sipai te hal ni in chen in zale somkua panga le Christian biak in panhian ti chiat rolin kang mai thel tum pastor pakhat po sipai ten an lo ka plum to bokani renguna kum som pokomi thalai in dop na huna dakar somni pali chungin abaural rengun buta thang township kum som pokomi mangbo mi awachu November ni somni pani khan Military Council sipai ten an mana dakar somni pali chunga abaural thu an chung kolaina ngai be pakhatina soi November ni somni pani tlai lamdar thum vel khan buta thang township kong number somnga palina cheng mangbo mi awale apa te chu an chen ina sipai motor pathum kalin an ron mana ni somni pathum khan aruang ron la ro uti in an ron thila apa chu zanlai dar som pani vel khan an ron chu atina soya kum som pokomi mangbo mi awahi mi harwang le risel takania sipai te hian engwanga man nge an ni kan thelo tina soibok engtia thi nge ani sipai lamin an la puan lo ang bokin aruang en an phal le phal lo RFA ten an la thelawa nimin November ni somni pali chonhudar khat khan aruang hi yewe thlan mola an halral to ti sia tani RFA ten an lo chin sia danin thlako chunga indom na huna thi hi mangbo mi awatelin an vain mi somriat an tling to ani thunei nalak nu thasom chungin sipai ten mi pui sangkha jani somko chuang that to in singkhat le zali somnga chuang an man to bok Myanmar diklo taka thunei nalak thasom chungin sipai ten poisoi lo mi pui sangkha jani somkwa pakhatan tha to thu AAPP chuan thu chu asiam thar le a heli si February ni khata tanga November ni somni pali in kara thil thleng sang sanga tanga chin siania ataka thi chu hai ai poan tam thai thu AAPP chuan atar lang boka Spring Revolution chungin mi pui sing khazali somnga pani vel manan ni to a tun thlengin mi sang sari zanga somthum chu tan ina khung an lan ni ranga chung zinga zathum paruk chu tang turan chung thu rel fel to an ni chung tang zinga chuan kum som parian hnuai lam mi pahnian tela mi somni paruk chu thi turan chung thu rel fel ani to bok arrest warrant chuato man ma bak sangkha zakwa somnga pali an lawma chung zinga mi somthum pakwa chu thi turan chung thu rel fel to ani ayaro township kumin naya Military Council ten san lewang omlovin maninan that Sakai region ayaro township teleba kumin naya chu firfiak sipai tele piuso thi pol ten November ni somni pathum jinglam khan kumin naya thil zorna bazar dora san lewang omlovin an mana tlan chuwa tuma wanga ka hlumani thu tual chung mi puiten khetten median shil kumin naya hi teleba khuwa piuso thi pol hruai tu tangchi an amana muri vara azuang thla chau kong khobul lui kama tha ani tin an soi tol chung mi pakhat soidan chuan ani hi NLD in thlanlai khan atel ve ti in chan lewang omlovin an mana an vua police station thian fai turin an tia kati thaila wang ti in police station bul muri vara azuang thla ra le lam chau kong kholama hleula in piuso thi pol tele sipai ui chau rualten baikin an tlan khala ra le lam lui kaman mana ani chu lui kama chon an that alu avoi khat adula avoi khatan kap aruang lak tuma piang kan kap hlumang tian soya wangin tu manan langam lo
mase tuna chuan an dila wangin an la to a an phum to tina soi kumyo naya an tha nu hian piuso thia pol tele military council sipaiten kumin naya dora zu te biar tele bungroman taute an lak sak vek ti sia tani Poko region tanin tai region le sagain region ate tual chung mi somni ai tlem lo firfiak sipaiten an man Poko region pi khopui kutang pareta veng kong number parukna cheng kumtling lo mang piu phyo paya kumsom pasari mi chu November ni somni pali chun dar som pani vel khan firfiak sipaiten manin a mobile an lak saka achung ten an biak po thailo wangin an ril ru a ha hle thu an then om te hne na tanga sia tani firfiak sipaite hian engwanga kumtling lo mang pi phyo paya hi man nge an ni ti sia talani lo tanin tai region Thawe district ye phiu township kampo khuwa firfiak sipaiten November ni somni pali jing dar thum vel khan le kong veng hina cheng u ang so le khuema pho khuwa cheng kutet ko u ate chu an chen na ina lu tin an mana engwanga man nge an ni ti achung tele tol chung mi ten an chiat lo thuan soi Thawe district kan phau khuwa hian man tok mi pakua anom to ani chutiang bokin tukin November ni somni panga jing lam dar som pani le chan ve khan tanin tai region Thawe district ye phiu township nabule area thainchi khuwa CDM zirtir tu neza haya telin tual chung mi pathum te manan ni thu ria tani kanpo area chunga November ni somni pakhat jan po khan poisoi lo mi pariat an mana wangin tun thlengin Thawe district chunga man tok chu mi som pathum an ni Sakai region Khin U township pin thang khuwa farmer mi pasari te chu November ni somni pali jing kar khan an leilet lowan kallain firfiak sipaiten an man thu tual chung mi ten an soya heng farmer mi pasari te hi NLD party mi le san nia wangin PDF nia puin an mana firfiak sipai pol report petu piu so thia pol te khuwa hian an oma wangin NLD top 2 mi som panga man tok anom to ti sia tani Spring Revolution a ke pakhat chan ta thalai pakhat Myanmar rama February ni khatatanga sipaiten thone nan lakna dodal na le kongzo na chu ramchung hun sang sanga huai hotania chu military council sipaiten tharum mangin an hot dara chuta chuan hliam le thi tam takan om ani chungzinga chuan rengon om kum somni palimi ku phiu ha chu March thla ni som khan town dokong township tet seng koya kongzo mi puite rolin sipaite dulo na lan tir vea chuti lai takin sipaiten ron not dara silai an me puwa wangin amal veilam chu silai ka funia chu amala silai mutang chu sipaiten chumi hmuna phorchu sakle ma se March thla ni som pasari khan ake veilam chu damdo ina tan angai ta ani kophiwa chu sipaiten thonin an lak ma chuan town dokong township industrial zone a na thoka kumthum mi fa pakhat le a mai chia nen an cheng howa sipaiten thonin an lak nu hian midang ang bokin sipai thonaina do dalin kongzo na atel thina ni sipaiten mas vuate remnan petan Myanmar ram chunga covid in kaidarna chul omma se rengun telin khopui then khata mas vualo turin military council te chuan sarkar ma sa tang khan thu chu asiamin an pon kwaltir ni in mitamutu ten an soya rengun tang oklapa township November ni somni pani tlai lam khan sipai tele administration polamin bike khal sunglass le mas vualo turin veng chunga loudspeaker mangan pon ngei thu ming tarlan lo tang oklapa township mi pakhatina soya ani chuan an puang nge lom veng chunga bike khalan phal lo kan khal don po in helmet khum mas vuale sunglass vu an phal lo boka kordum po hak thailo tin an puanga an chunga enga mowatia an chin chia thailo an hlawani ang tina soya chu an thu pona chuan mas vu muan ni chuan semna cheng sanga choitir ani tur thu po atelani chutia semna poisa an choitir mai baka tinkan chun township sanchang township le suipita hlaitaya township lama chuan kut an thlak bok ni in tual chungmi ten an soya mita mutu mi pakhat chuan kordum ha lukhum parkhum le mas vu thalai te chu an chek uluk le zuala kut te pon thlak bok thina ni tin RFA ashil ani chutiang bokin Sakai region le Mandalay region lama po bike pakhata mi pani chuan a thailawa mas po vualo tur ti thu chuan puang tel bok ni in tual chungmi ten an soya Sakai region wetlet khomi pakhat chuan COVID-19 kai chon hlo a in sipai an hlo omzo ka wangin pon cho in mas kan vuangam lo tin a soya hemi chungchanga hian media lam thu soile zona chu military council thupuang tu deputy information minister general zomin thona chuan thudik ani lo thu in a chang thung ani
Cambodia rama host tur Asian Europe Summit a Myanmar sipai hruai tu te soman ni lo Cambodia rama tun cholkar chung hian ni hni chung o tur Asia Europe Summit nei ani dona chu athleng tu Cambodia in hosin COVID-19 zo hnu lama social economy tun din lena le khosang sanga tho hona ti chakdan chungchang abi ka soi ho ani don ani chu in mu khom na poimo tak summit a chuan Myanmar ram hruai tu senior general min ang hle chu asem meeting board in asom lova chumi ma in khom na dang oma po som ani to lova October ni som panga khan Asian in Myanmar sipai hruai tu te som lovin politics lama in manglo tu emo somjok tur ti thutluk nan lo siam to chu anla kalpui zelani tuna submit nei tur chu vain November ni somhi panga le ni somhi paruk hian nei turani dona Asian le Europe ram somnga palaiten tel rualin Europe Council chairman le Asian chief secretary te po antel don bokani India Republic Day ya min ang le som ani don ti chu Indian Foreign Minister in anhol kumsang hi le somni pani January thla nei tur India ram Republic Day lomna Myanmar sipai ho tu min ang le chu New Delhi lamin som tumaru manna siam thu soi chuani chungchanga India Ministry of Foreign Department chuan thubel chian dol lo angin anhol ti sia tani tun hnai chanchin pakhat puang suak tu New Delhi lamin Myanmar ram sipai ho tu min ang le chu Republic Day lomna som nge tum ti ni rualin chu tianga somani chuan Myanmar sipai ho tu de chu international platform pakhata hlan kaile chanvo hlu pe kani don nia soisel na ngala chumi hnuwa chu chanchin chu India Forest Ministry lamin anhol ngal ti sia tani tun din huna Myanmar ramathune na latu Military Council Chairman min ang hle chu khovel ram sang sang in kom sertana NUG sarkar nen po an in ebna sot le to ani ole khati zongkha vaina chanchin thar kana ithak thete chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye